نرمala kenyam biya kamal ka no online TV channel tekon ke roaini tibukon ka kwenen wale ana bana roacha ka kwi lar dangraw bana roaketin kon ten lat karodien rewich ka South Sudan bana roacha ka kwi probie ban maton nyokomo konalat ke kwi duelione mentre which ke Ethiopia duelion menchal ke CBE bana menchoda latin bana jaling men bana ngai gwasa me ken yam kan koru clarity abukon ngajeno dorno rengo de shuja dorno re shuja na goro kondial leranyam bode shabok SSPDF rewich ka bure biay en bot barga je ko janananga kwan ke kwak ka kobo ngai kona na won la kwan la ya kwak ka kobo ke kwak ba kul nan ka kobo Akobo take a border ke Ethiopia kene South Sudan ngai kondiale la bun la kanu gare kir ba kana gare kir no bi ko chup ka Akobo kende ni SSPDF man bokane boat kene tele boat me bijian kabura bay bejian bawa Kakobo ador Ethiopia sande ador Ethiopia ka tande ador South Sudan ana mo jana lokana mishe boat chewe jana mo chicken boat chikana shumar karpiji chinetin terede chigorodian shubar nen yen gete gwas mkanetin kontin gorka bot re year buru beje ni ku year de ni te ku year gwas mi chicken bot chicken shubar ke chicken amer ajan do bada anen ci togono chicken bot mo chicken amer kar piji chicken kwaka dialen content rede chicken kamer so na me mi ci tok re wich ka buru be murai kon ko ngu millet SSPDF mo kuma South Sudan kide ne ken lokano ba konan kare yir la kan wodong lokane kuma SPLAIO ke lokane jejen bor jendan lokana ba kwa kula nanga karar kanang rar beje lon ko ngai kone mi jeni gije map no nane long ka chuk la ngwane wona kare yir ko appelun na mo jendana ci tok ngai kondial no kur no ngoda kan na tok so na me mediten ban ko na ngajene me lerere ode ngai kondial no kur chaje kapchong kalongo shuk so kur chaje nan ka longo chuk se kuma kirma yadit she kendial kwa kodial shaga direct ko baga nan ka udir payam ka longo chuk ajan gwada dana she kuma kirma yadit she kwa kodial shaga nan tin ko te kuma SPLAIO te tentet korent et quaterent te ka udir payam ka longo chuk jan gwada dana she kanyin gedial kan ganang tin anyok ide jadan tega pagagbo chenyo ko mejena uken tongome lo kordide chianga jeno chana chaka book ke chemically chikon turni konen angum boka na gaje janta mi tai dane chito kanasar chianga bone en longochuk chana book tene ne kenyam ke jen chemically chana no chine wan chigalione
cha dul cha ka wang ci kon nen menu are ko ka ma je mom chal ke incendiary weapon gwada che penten ci wotet ka ngoda bolerede ngai kon dial me ci rodalat antama ci kume che logistically ci de dara kan to mi ka payam ko ben wari al kon gwada mi be clear out janda nan te ka tenen tam jen plan den ka janda det kana ma nyodo antama mu te ci no wari shikan wegwa be be jalonga ka jawdana chalan me shaling pan anu shiga bok yes shiga bok chikan gor no gor kan goda content garden ka mandine no kan jak ko tukku ma spele ayo teten kati jeje mboteten so kor moteten tala do mo de chop ka jala kan chu boko na shanen bokan udier an gwada de kan naktana gor kan but ko ti jas spele ayo ka mai te dong ta kan ga joka ci kuma na mo cha nyo mo lo jok mana dien an biya ngach mu e tok ka udier ka lungo shugan kor ba nyo ko me jena ba ka mayut a jen nyo sadanan chaje kan mo ba ka mayut ba ka pakak man jak ne kon de kon lan wer ko be beje long ka gat kana man ko kor mi cha tuk medan cha nga jano cha tuoka nasir cho tuoka ulang shuwa cho ron nyom ri rode lo she be nyo ka cha wona ka fan gak andama cha nyo ko tuoka ka lungo shuk so ngai kon lungo shuk mana me beken ke kujimi ke kui palosh lo cha na ma ka lungo shuk ke ko dier kala den wo jen spele ayo headquarter ke te jejen bon te gaten kanin tani am go ke jeno kor boro de ship be bene ka mayut from mayut bo ka fagak so tite gor kan liang mongwa si ag biliang pinyane de kon liang garwa na kwada me ala safety dung nuare ka mayut ke lungo shuk very important gor jeno na mbaja ngaja kwa kum kirma yadi gor jeno ko no dial ko destroyed a managing content chunkel keja as long as the jinwar nganya gwana wotele ji kwad ka kirma yadit but you use ka gwadran you have power but when you are weakened but you left out siana nan tam to ho parkol an tam goro betel power ka spela yo me shanga te ka power mdi to je ji spela yo an tam ci dor ci backfire nyok ci kuma spela yo ci bom na ci nyok mekanaja ci parkol ci dot koda antama janen yan men tama to kuma kirm yadit gorien o joja spela yo bat chekan che power da ne che tok che on ga ji Uganda che nyan antama jana lele kandin ya lele kala goro da ga nyana bonu ngode so kana kandin wer dial a changa jenen mari na kirm yadit bo binen o backfire be bejama laren jok man bana kwen gwadame dung bang commentary wiki Ethiopia ngaje jan wo teni ro wan te ci taw ka bang na ke Ethiopia re ro Ethiopia me tar chana ngaje no ka CBE la commercial bank of Ethiopia no aji kon dia la ngaje no jen me tar ka ron kin dang ro de jan dang ro do wande kon lar no me tuk pad de oje pay diok na pay ngwan wal payro ci kon ngaje no cha yuken cha ka kwala ne ka bang yote cha kwal cha yote chop ke million wal ngwan ala 14 million US dollar cha ka kwala ne tene to ngwan longo ne te cha gorno kap ko me turgen cha ka free out ka tay je ge dano ci do to ko je tu ge to ko je ne en commercial bank of Ethiopia yoti cha kwal cha ngani no kwal ka batene de chari alka to kwal ka ne de konten ka bank tene dwel yone ne de to ka ne de konten la jido arten konten loka kwarni Dr. Abiy Ahmed tikan gorno de ga chonkel ga Dr. Abiy Ahmed ku kan gorno biken CB bikeneton chu kan yoti chogo 14 million US dollars chu kan ka nang she ku mi Ethiopia che jako bete ka paikel ku ka le recover gore ke luje ka joko juro to chaka lo joko ndial chikon dame je dana chituok chikon nen ne wal medan mi chuwe jaka yo kan ite kon dong shi tam ikene jek mi yo chuwe jaka ke bi yo bu ko pan
but you could bigger remain kaje chicken bo bon yo ten kon jak bang ka chikaro bongok lo sha gwa dan la withdraw wing la you go ya minus ten ke ba subtract cha ja wo nyana mo la woni yo lo tele te jen kaje ne to to me cha bu go no rajane ti ka lu yo jok chu kana lo la cha pon ni should mi si yo rungwan che ja ke cha ja yo jira mo me ja te ne de bargarodian chu kon dia la ngach ko chu ran bar ke million of br anta ma chara nyok mi to ka jaron ki dangro de je me de kontena en go cha te ka yo ko kien te cha nyok mi kwalka cha je report na me channel to one CBE cha yo to chop ke 7.74 billion bir chaga nyoka mabadaka wate ga transaction mi to kala yo jakaka jakte gwam jakatan kan yo ti chop ke billion chi billion mi 7.74 billion kan yo to ka yo ti wacha kwalrar kwal kara ne de konti la yene ka to na bank cha ta na cha yen ne to ko bun ku kan yo kan la jagrar lo tolkan bank CB ka yo rungwan ko 7.7 billion bir ka yo rungwan mi chiro nyoko mal to ko ro da rero Ethiopia na mo ka CBE ke commercial bank of Ethiopia so anyok shabu diar bakos kuma jan Ramadan la yo la ka pike la CBE dun kuma ro Ethiopia cheshet ke private bank neten koneten private bank ke bank to kwa hon na ta la jikien so change te mi chuok dari ka longa ni de konen to ka bank ni private bank but me CB la bank kuma tele jirek dirama mone la ka lo ke jokan dia jeng private bank mi chuto la ga ka ne ja ku yan ko en complain yo ngoda shaka project so na me ajan dana le rode en ban nyoje kala dodien biatemal bye bye